Sir Joey, at kinagpaiswanan na nagnunumuan mi di grupo mi ta kayat mi ti tumulong manan iso nga ti may isa nga kadwami nga dat Canada ni Sir AJ Panganiban in baga na nga tulungan tayo man basit di ito pasyente tayo ni King Lee Dumlao ta agchichip in tayo ti financial nga pangtulong tayo kung na sir kat tatan nagnunumuan ti grupo at damat sang kabasit nga pondo mi inayon mi tapos digiti daddo mga amam mo mi sir bali nagtawag kam ti tulong kadakwada tapnon di kastakat at dapay mainayon mi kadeto para ti medical expenses na so ti kinabinulig mi itoy kat DJ Alpha Wolf Trading ken da kami nga membro ti Hornets Airsoft Team kat kumbaga instrumento kami lang ni Apo Diyos sir tapno ni di kastakat makatulong kam ti padami nga tao. Okay po. So, kalpasan iti panangyayawat yu sir, ada pwede kitay obraen tayo nga makatulong iti pamilya na ta sigon detoy mother, detoy nabay basket agsagsaga pa paigayam iti maysa nga sakit sir. Deta ti isarunomin to nga pagsasaritaan manan sir tapno ni di kastakat DJ tulong mapag tuloy-tuloy tayo sir aglalo kat kas GT kasasaad deti pamilya day tata sir. Sir, kas pangulo datata ka rito nga gundaway panagyaman mo sir kada kitay nangipaay iti tulong nga naiya yawat iti dayto nga pamilya sir. Alakman deti gundaway apo kadigitay na ayat nga timulong financially kadeti pamilya deti pasyente tayo ni King Lee Dumlao nga agyaman in behalf of Team Hornets and Alpha Wolf Trading. God bless you all sir, ma'am. One life is too many. Sir, so nga po, agyaman kami kada kayo amin nga naayat ti pinagpuspuso na nga ng tulong kada di apo ko nga agsagsagabay iti sakit. Katdo di kami to kadlang makasubsupapak apo ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo amin nga sangapada. 100 din. Ay 101 lang ito dapat. Yes po. Anak at deti nga inpaayo nga tulong kada kami sir ma'am agyaman kami unay ti ado ta ada pang supusop miti gaston di anak na ma'am ken digiti anak na nga nabati jay jak pay matratratar idan ma'am imbag ta deti inauna nga anak na 5 years old amo na agluto sir. Makapangandan sir tirabiin umulidan dududwa dalat ta sir di balay da naging ganaman tibigaton gasyan at ajak pat matratratar ida sir ata di kalman na pang kami ijay korte nagrabrabi kami magmangin sir so dalatan na sir nga dududwang agkabsaton so sir, so nga agyaman ako na kada kayo amin nga nang tulong kada kami kung ako na sir tap kuan partes mo ti pamilyak ida ket do di kam tukad makasubsubad apo nintukad lang apo Dios timang bendisyon yo nga agnanayon daglalo dagitay adagi abroad bendisyon na nakay ti apo tiin kay pinagtrabaho ma'am sir. So nga agyaman kami unay kada kayo daytoy nga intulong yo jay apo ko sapay ko mata ibagbagada sir nga i-transfer da jay bigan ta ikwadan sa no mabalin makaya na nga maopera itatga po ta DJ amana sir awamot ti kadwa di manugang ko nga mapanjibigan iso nga jak amo sir tano syak lang ti mapannana baka syak mo ti muno na nga matay no sa bali lang ti gasat na detoy ubing ta ang amo ti gasat na no makaya na di operasyon kas jay sir ti ko na di manugang ko tano syak mo sir ti mangkuykuyog kas tuyak mo nga rod maka dapay nga syak ti maatake nga mangkitan sir so